mayete ase familia mukungu bintu mbere bya yagokora gete bike iga bisini ni pembeni ayebuno musajo goje gwasito keraga ki obikolire tu asaba kungu bali abangaini okay rende babwato mokia na ende beruete rende bana chetekina bamayeta bwa sibanyu meno bako bamisi ngome yabo bako na korosi iyo ngome yake bona buko korosi ground kuna kwa tetu bukungu nenka ende ne bako na korosi enka ya taratibu tu taratibu no bomba obo ore tabongo koiga urutara kwa nyoro borasi kete kwa vitu aina nete meri gorao nito kwa nyoro kabosiga achire ke you see making sense mambo kama hayo. Huyu ni mwanamke ambaye ni mwerefu si kila mwanamke anafanya hivyo kwa sababu wengine wanaficha sana wanategemea sana mwanaume. Actually kuna wanawake wanafanya wanaume wanakufa haraka kwa sababu kwa sababu ya mateso ya ile pressure over dependence kabisa. Ndio maana nasema sometimes kama mwanamke jamani jifunze kujitegemea kwa kiasi fulani. Manake huyu mume akitoka ghafla bwana binadamu tutarudi mavumbini. Nakwambia. Kitoka ghafla utafanya nini? Tateseka vibaya. Sasa hapa kwa familia ni bwana Mungu akaenda kiranyo akaombe akaleta chitu wanivere akahewa akashare akashare akaya akaleta akagora n'echingoko ibere tumbuli tabahuti gatie tu wanengoko bwana agaragora chitwani iki ne chitwani chinsae n'echingoko n'emeswa so nchiro chiko chikobeka amagena bono you see ekegerekera goleta na bata tu muda kiasi hivi muda kidogo tu chakire kubeka amagena wana itukelime weekend abageni mbaje tabuo asomo chibake wane mbaburuka ne bamoje masikani asha kumsima tu si baba bana manyete hivi viumbe si kama binadamu vina hulka zao na chinzi ya kufanya mambo yao kweli. Unajua binadamu vitu vingi ana procedure ya kufanya wano tibatika kina vike gedeke kerera elido understand vya na bineti abageni abamba burukaine chikolera nchi achete ngino mukungu na ale uikire manyete abantu mbale sikokonyora baroseti ububanda getega asaba geni bago ikaransari mbe kuna kubaka tuli bagali oko bayiri goitinya na nyumba abantu nabo bako basiko hano manyete chingoko no matuna chigo BF chiko na komonyokania na mambo kama hayo unajua ile inaitwa mating ile kule kufungamana kwa kuku. Sasa kukimbia hivi hii na hii inapita hivi inafanya hivi omaye tama sikani bono mbongoro lya kataka mazikani otaka mazikani ya boli la saa ya keke Iba ndio zetu bwata ile tuwata ile sana asa mazikani ya madede ande tango watu cheke chingoko Omayete garoba bakalemereria finally okay chikagenda kegeni gikaira bageni bakagenda litukuli kubwatia umukungu nabwate sabali ale gochia akagenda akaira nakanyoro musajo nyiri chiko nyiri cyose ochinyenye onyanyire akekerete ejindo gegere jide kakajya nezugurichi mukungu bobori gagichi koko gaijaje chingo ke nanyanya Jones asiki koko njiko tosiri mazikani ginjeje bondo kuzinywa you see that's a very good lesson like kero watabo geni bantu bengencho none ngomba sego sibukonye yes asnali bone bwente sibwe egotigeri wake ne batori gocha wasiekera sese bone go video nyesiekere because abantu mbaleko ekogosa batanale tiesese na maroire na roma tukaya na bego kwara actually obimbe na ndali kwara go monto tego gotabani ngwanya konyerora ego kini pressure tagekansa abuna actually none ebimoni mbire bigoro biko bigrabo lyo moremo omogeni yo morembo tarase nyombe ibwana
bantu mbakuragira ebinde kubikira none ndagira ukurige gutira kia beka maguru bakasore igura naye tunare TV moni naye no mogidi ase kwaki kimuni kia bantu banya na ase kuigubobe nani no giaga tukumanga gira react kimuni gechinga kimuni gesezi omate chichara chake chike kubisa sana kibata kere gutiri ndo muntu kandi ko bugana ke twatege tugite kimuni mungwana gite tugia toberete mwatumigete gesima tugacie kenyomba tutagikora rero Akia sama sikari ya manene bigakote. Tira tu asirra de tío. Chaco era eso para no imandai. Bueno. Off mic. Off mic yo mori que mori ya konete. Ya va, tu mamá te pegó de limoni. Wacha nikwambie off mic yo bacha ko mori kote ye ke mori ya konete mongo. So egerie ke mori ko kerege ke kaindili. Asama sikari ya manene. Ya. Tia ke manyanga ngeli ko tachaba geni. Na ande tiga kona riege moni umahete ke moni agero ngita ngibwate training yae. Yes, every mo actually. Yes, training. Yes. Yes, go training yatumwa. Abo training ke moni. So engusana no jabeta kenga chingo ko chia nyenyiru lakini mwaka na explain it lakini nende umo na ko matengo ale kora irake nende ngete to discuss ngake kwana chai buya. No. Nae kugaja. Atiga chira araye na bongo chako kora chingao. No sigue su chimero tigebe ke kwanga oneria bono manyanga ichingo ko gaichingo siekerwa chera siekerwa bagede kerwa go chenchiringa bunei tulize tuondoke bwana.